tāngata waka, ngā mana ngā tapu haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Taura, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke. Whāno, whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kuariro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmutu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, I e kei rātou ki tēnei taumata I te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu I te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe I tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki a haue, he aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua I te rangi, te whakapono, tumanako, me te aroha ai. Kia ora koutou katoa. Ko Tala Leo Sapili tōku ingo, and I will be your host this afternoon for the Te Wānanga Aotearoa Graduations for Tāmaki Makaurau 2020 to 2021. Te Wānanga Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, Tauira, and families. When we create and build the whare, we become the whare. Today is the 4th of 14 graduations that will be held online, and in this session, we will celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for Manaaki Tāngata Certificate in Bicultural Social Services, Level 4. Before we commence with presentations, we will cross over to Sandra Yates, Okaha Whakahaere, to address our graduating Tauira, whānau, and viewers. I ngā mana, I ngā reo, I ngā iwi, I ra rangatira mai. Nau mai, hari mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I welcome you all here today to this somewhat different graduation ceremony for Te Wānanga o Aotearoa. While we're unable to hold graduations face-to-face at current COVID-19 alert levels, we will still celebrate your achievements, and I offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa today. We're delighted that you're graduating and hope that your success provides you with the skills and confidence to make a positive difference for your future and the future of your whānau. We hope that your learning journey with us has been enjoyable, and we acknowledge the determination to complete your studies, particularly with the challenges faced because of COVID-19. Your successes in overcoming these challenges and completing your studies under the difficult circumstances is to be celebrated, and that's what we're going to do today. So enjoy today's unique graduation ceremony, and remember that your learning journey never ends. So why not consider joining us again in 2022? Ngā mihi. Te
Ngā mihi, Sandra. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice, or educational journey. Ngā tangata o ngā waka, to take breath with people of many wakas. And this is what we do on Manaaki Tāngata. And to inspire, to motivate, to become innovative, to create new ideas, new models of practice for our hapori. When you go out there, do great, become great. I'd now like to cross over to Vanessa Iparaima, Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of Manaaki Tāngata, Certificate in Bicultural Services, Level 4. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere taniwha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Iparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paiaru o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Iparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will cross over to our Deborah Misiuepa to call on graduating tauira of Manaaki Tāngata Certificate in Bicultural Social Services Level 4 to be awarded with their tohu. Ai Thorn. Alex Goodman Gayaba. Amelia Moala Uta. Anand Pal Singh Birdie. Anitelu Tuli.
Avnita Chand. Bipul Hashmi Sukumara. Chena Kisava Rao Ganuga. Debson Mvula. Danilo Jr. Estepona Lazaro. Deanna Marie Berryman. Dorothy Jonalina Pihima. Diong Ka. Elizabeth Manu Vingasi. Faith Shalom Leota. Final Ana New Hulu. Gaufami Gaud Alanki. Hazel Renee Pinton. Herman Forlow. Hotaiwa Nathan Moore. Jane Rabina Fraser Tofa Iono. Jasmine Rose Phillips. Georgie George. Janelle Nicole Newsom. Jun Zhao. Kahurangi Violet Isaac. Kalolaini Siali Manaku. Karen Hohaya Tuduwhenua. Karina Verdia Morales. Kiri Louise Watkins. Kylie Pearl Penny. La Ina Javier. Leilini Tofa. Lesieli Viatama Siu Lua. Litia Popua Pusiaki. Margaret Tanya Lees Clark. Maria Ali'i Malemanu.
Mele folo leai toa. Mele na kupu. Mele tonu filo. Min Old Winkle. Near Harika Vir City. Near Mai Fraser Eccleston. Nina Mātai Moana Misa. Nono Gloria Kibuuka. Paya Funaki. Harminder Singh. Polo Hati. Pitelu Batu Lei Tuva'a. Priscilla Elviria Ruth Pye. Rahapa Huiarangi Samuels. Rajbir Kaur. Robin Wanda Soames. Sarathman Saswit Haran Nia. Sarah Sunima Fisolai. Shane Kishakut Shanmukha. Shanaz Zurin Nisha Khan. Sheila Dima Suhid. Shiju Jacob Thomas. Shanella Marie Walker. Sonasi Samita. Te Aniwaniwa Williams. Tibby Samuel. Tuimata Moana Samita. Tupo Tua Ulita Asa Ele. Valerie Ngangao Pritchard. Veliti Ana Sikola Lawaki. Venkata Satish Madha. Vinod Chirian.
Violet Siri Tātara. Yingang Lu. Thank you, whānau, and that concludes our presentations for Manaaki Tāngata Certificate in Bicultural Social Services, Level 4. Please give another round of applause for our graduates. We further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini rua ki te paumua, whitiki nāne te rā, e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua kia tīna, tīna hui e, tai ki e.